paling kencang. Padat banget. Eta teh misalkan di kampung. Halo, assalamualaikum CS. Nih kita tadi bakar ikan mujair ya, sama sambal jahe dikucur kecap. Coelna coel terong apel. Oke CS, mari kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Mangga kasadayana. Yuk. Ini CS nih. Sambal. Amis terong nggak? Amis. Amis. Terong amis. Nggak ada, enak ya? Iya, pokok bisa. Nyetakan ke ya teh kucing ngayangan teh. Nggak mantap dah. Berat aduh aing. Bisa aing. Aduh. Ada? Nanti ya. Hah? Ada. Ada. Akal tuh aing kayaknya. Dicengekan juga. Di daerah sekolah ya. Amis nih, Terong nak amis. Kayak kena tak terong. Sambal mana sambal? Sambal lah, tukang. Senang nyemputkeun aing. Batu itu ada. Batu rumput wae. Amis euy. Jahe. Apa? Lahap. Lahapnya dia. Sambal kurang kali dong. Sambal datang serangan. Itu mah. Mantap. Enaknya ada. Ini jeung naon? Diberi naon sih tadi? Dari bawang. Bawang, jahe, Kecap. Terus Kengek. engek. Oh, bumbu aja nana oh. Aya. Nah, Uyah. Lain rajan teh teh king teh, king bumbu. jadi rajanya bumbu. Uyah. Uyah doang kamu. Ngunang ya? Uyahan doang. Kamu sajian we. Kalau yang itu kos gitu tak. Goreng uyah. Udah apa sengit-sengit pengen. Mantap berarti mun sengit. Mantap ya. CS, kasih tahu CS-nya. Legend King. Udah CS. Biarkan. Jangan beki hulu. Hantu. Buntut. Pabulit. Gimana?
Habis mantap pedes. Keringetan dia ya. Oke CS, Ya, terima kasih benar. yang udah nonton video kita. Jangan lupa like, comment, share, and Subscribe. subscribe.